yemwe baba gasirikare ba Sadek bari gutaha nijoro muzumva ko nta numwe usigaye Goma bo bamaze no gutaha South Africa officially yamaze gutangaza ko banagezeho abagore 50 Goma basaze basizoye bati izingabo za Sadek n'abagabo bacu baratubyare dore abana turabafite badutenda dore ngizi turazitwite abandi nibo batwishyuriraga amazu abandi nibo baduhaga rasiyo abo basirikare murabakiro turabaho dute twibuke ku mirongo migari y'urugamba Kongo yiri kurwana ikoresha ibihe bikoresho ku ndege ikoresha Sukhoi ni indege zituruka he zikorerwa he nizo mu Burusiya kuri drone ikoresha CH4 ni drone zikorwa n'Ubushinwa tayari Uburusiya n'Ubushinwa bari baranze kwigaragaza ahubwo bagatanga igikoresho ubwo Amerika nayo ifite ukuntu itigaragazaga ko ikeneye ku mabuye y'agaciro ya Kongo ariko yayashakaga noneho bose barigaragaje Uburusiya n'Ubushinwa ya BRICS nibona Tshisekedi ayitengushye yo ntiza kugira uruhare no kuba yanamukuraho ikaba yakongera bakaba bagira n'uruhare ndavuga ubwo Burusiya n'abo Bashinwa bakaba bagira n'uruhare kongera bakigarurira Joseph Kabila Kabange dore ko ari nawe bagiranye nayo masezerano akaba ari nabyo biri gutera ubwoba Tshisekedi nonaha turi kumwe sibyo biri kumutera ubwoba nonaha akaba yisemo kwiyambaza Amerika nk'umugabo ukomeye Amerika niramuka itambamiwe muri ibi bintu umugambanyi mukuru azaba ari Tshisekedi noneho birahita bigaragara ko atazaba kibashije gukorana na Amerika ariko n'Uburusiya n'Ubushinwa batakimukeneye kuko nabo bagambaniye baramwikuriraho rero uku kwa gatanu n'uku kwa gatandatu guhishe byinshi Amerika n'Ubushinwa intambara yabo y'ubukungu igiye gukomereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twibukiranye ko Ubushinwa aribwo bufitanye amasezerano akomeye cyane yo gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo ayo masezerano aracyafite agaciro ariko Tshisekedi arashaka kubirukana akanazana abanyamerika biragenda biti ese nkuko Tshisekedi abyizeza abaturage be ngibi ngo bizatuma haboneka amahoro arambye ko mbona ahubwo ari ukuryana bihoraho bigiye kujyayo Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire Promosiyo y'urukundo gura ikibanza cya $1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire hamagara 0783 93 Marshal Real Estate iduhaye Sevalente nongeye kubasuhuza cyane nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV mwese aho muherereye mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi ndabasuje cyane kandi mbahaye ikaze ku biganiro tugenda tubagezaho no mu nshuti wanyu umunywanyi Robert Sympathique Iyandemye wongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku bijyanye n'ibiganiro tugenda tubagezaho bitandukanye nanone kandi turongera tugaruke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko bisanzwe ngira ngo mu kiganiro cyejo twakoze nagiye ngaruka ku bijyanye n'amasezerano yagomba gusinywa hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigakorerwa Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nari ndi kubabwira ko mu by'ukuri bakunzi ba Urugendo Online TV atari ibintu muri buze kwitega ko biri buze kuba kandi koko mwabibonye hari icyo mwigeze mubona cya bivuzweho se mwe muretse no kugitegereza byenda uko bizagenda byegera imbere nzagenda mbibabwira mu makuru yacu agiye atandukanye nuko bimeze rero turakomeza dutegereze mu byumweru mu minsi 10 iri imbere Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Jean Patrick Olivier Nduhungirehe na Therese Kayikwamba Wagner wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazasubira Washington DC babonane na Marco Rubio inyuma aho ngaho hariho no kuzongera gura kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Antoine Tshisekedi Chilombo wa Mulumba bazahurira nabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo muri make ibintu biracyajya mbere ariko nubwo bikijya mbere bityo rero
M23 ikomeje gahunda zo kubaka igihugu, niko nabivuga. Yatangije n'undi muhanda nanone, no kuvuga ngo ibijyanye no kubaka birakomeje, M23 irakataje. Ibyo byose nabyo nibyo gukomeza tukabitega amaso, kandi uko bimeze gutyo ni nako nanone nkuko bivugwa bari mu biganiro na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kubera i Doha. Ibyo birahari, ariko tugaruke yavuze ko byo bitazakomeza gushyigikira uyu mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubyishaka gukorera u Rwanda na Kongo. Iki nacyo ni ikibazo abantu badakwiye kwirengagiza. Ibi ndaza kubigarukaho mu buryo burambuye, turebe se ubundi kuki Uburusiya n'Ubushinwa baba bameze nk'abari gushaka kugirana ikibazo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya muri Kongo. Turaza kubireba. Ikindi nanone turagaruka ku bijyanye n'ingabo za SADC. Ese mwari muzi ko ingabo za SADC zigiye no gushira zitaha? Yemwe ziri gutaha nijoro zambaye civilian. Narabibabwiye ndababwira nti bari abantu bahisemo gutaha civilian kuko buriya uzirinde nuzabona umuhinzi batandukanyije n'isuka, ntabwo abakira umuhinzi neza. Nubona n'umusirikare watandukanyijwe n'ibikoresho, uzamenye ko ubwo busirikare bwe ukwiye kubukemanga. Kuriya rero ibikoresho byari bimaze kugenda n'ibindi bikaba bikigenda, nta kabuza ko n'abasirikare bagombaga kugenda, bakomeje kugenda. Sinaho gusa ariko turagaruka kuri cya gitero cyabaye ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane, cya kindi cyatumye M23 ifata imyanzuro yo kwirukana ingabo za SADC. Ese mwari muzi ko koko ingabo za SADC zari zibifitemo uruhare? Ese mwari muzi ko muri cya gitero cyo ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane, mwari muzi ko hapfuye ingabo zirenga 20 za SADC? Ntimuzi ejo bundi bajya gucyura intwaro ko hari n'abavuze ngo hari yabarembye? 20 mu ngabo za SADC barapfuye, abandi barakomereka. Burya bari ba casualty ba cya gitero cyo ku itariki 11. Tukiri naho ngaho kandi kiriya gitero cyo ku itariki 11 ntabwo SADC yose yari yacyumvikanyeho. SADC yarigizwe n'abasirikare b'ibihugu bitatu, South Africa, Tanzania na Malawi. Ariko burya hari igihugu kimwe cyanze kujyamo, bibira bari byo byishoramo. Kimwe ndicyajyamo nacyo ndaza kukibabwira. Ndaza no kubabwira uburyo hari abagore 50 b'Igoma bamaze kujya kuvuga tutabagabo bacu murabajyana he, baratubyara abandi turabatwitiye murabajyana he. 50 bamaze kuzura. Nuko bimeze rero, ibi nibyo tugiye kuganiraho muri rusange muri kino kiganiro cyacu. Ndabahereza ikaze, mukore like, comments na share ku biganiro byacu, turabikunda cyane. Turabikunda. Muduhaye umusanzu wanyu kandi mu by'ukuri nitwe bo gushima. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu. Ejo nakomeje kugaruka mvuga ko bitoroshye ko turi buze kubona u Rwanda na Kongo basinyiye muri Amerika. Ariko nanababwira ibyo Masadi Bulos yari yatangaje, avuga ko mu gihe cy'amezi 2 aribwo Amerika ishobora kuzaba yarangije iyo deal. Avuga ko mu byumweru 2 aba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi u Rwanda na Kongo bazajya muri Amerika. Ariko reka manze ngaruke ku cyabaye ku munsi w'ejo. Icyabaye ku munsi w'ejo, u Rwanda rwatanze draft y'ibibazo rufite ku bijyanye n'umutekano n'ibindi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yatanze draft i Washington. Sinzi niba buri ruhande ruzi iby'urundi ruhande rwatanzemo nk'ibibazo, ariko buri ruhande rwatanze draft yarwo. Izo draft bazikiriza Amerika. Ubwo Amerika byo iragenda yiyicarire, nimara kwiyicarira isoma iby'u Rwanda, isoma ibya Kongo, nirangiza ibalance bitewe n'ibyo ishaka, kuko iri gukorera mu nyungu zayo mbere na mbere. Bitewe n'ibyo ishaka igira ibyihitamo. Ariko niki Tshisekedi yaba aziranyeho na Amerika gituma yizerera muri Amerika ndetse akanatangaza ko azaba ari amahoro ari véritable kandi durable? Tshisekedi
Tshisekedi ni iki yabayishingikirije? Igihari rero ngende gutekereza, uretse niyo deal yo gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo Amerika yabiri gutsindira, nge ndumva Tshisekedi afite n'umugambi hagati ye na Amerika wo kuba Amerika yashinga ikintu cyitwa base militaire hariya muri Kongo, bashinga ibirindiro bya gisirikare ari ibya Amerika, ikabishinga hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Reka dukomeze tubirebe, mureke dukomeze tubirebe. Ayo mahoro ari durable Tshisekedi yizeye na yahi, icyo ni kimwe. Harimo no kuba nanone habaho ko muri kiriya gice kigenzurwa na M23 ikomeza ikakigenzura, ndetse ikaba yakongererwa n'ingabo zo kuyifasha kubungabunga amahoro hariya. Ibyo byose turakomeza tubitegereze. Ariko noneho rero kubijya mbere ku masezerano y'u Rwanda na Kongo bigizwemo uruhare na Amerika, bakazakorana ubucuruzi, ibyo byose bikagenda neza. Ntacyo twabonye, ubwo turakomeza tubitegereze. Masadi Bulos yavuze ko biri buze ko byose bimaze kurangira mu gihe cy'amezi 2. Reka ngaruke ayo mezi 2 ko mbona Amerika yatangiye gutambamirwa. Amerika iracyabigezeho cyangwa se irabigeraho ku buryo bworoshye. Kubera iki? Ubushinwa, Uburusiya bahagurutse. Nanone uretse no guhaguruka, menya atari bwo bagihaguruka, bahagurutse kera, ahubwo bari baranze kwigaragaza. Ubushinwa n'Uburusiya noneho barigaragaje neza nkuko na Amerika nayo yaje kigaragaza kuko ifite ukuntu ibiri inyuma neza. Amerika yose hari nayo yari ibiri inyuma ariko mu buryo bure indirect, idashaka kugaragaza isura yayo. None ahibiziyemo Uburusiya n'Ubushinwa nabo babijemo. Mureke mbabwira akantu, hari ikintu cyitwa BRICS mwaba muyizi? BRICS ni ibihugu byishyize hamwe cyangwa se biri kwishyira hamwe, bifite umugambi wo kurwanya OTAN. Turi kumwe? Bifite umugambi wo kurwanya OTAN, ndetse bikishyiriraho igisirikare bifatanyije, bikishyiriraho ifaranga, bigashyiraho banke bihuriyeho mu mujyo umwe wabyo. BRICS ibyo byane ni ibihugu 5 byatangije uwo mushinga, ariko iyo ni projet y'Uburusiya, ni projet ya Putin. BRICS rero ni ibihugu bigize ni Brazil, Russia, India, China and South Africa. Nibyo bihugu bigize BRICS, ni bihugu 5: Brazil, Russia, India, China and South Africa. BRICS. Ariko ibyo nibyo byatangije iyo projet officially. Hari n'ibindi bihugu 30 byamaze kujoininga, birimo za Irani n'ibindi byinshi. Hari n'ibindi nabyo byamaze gusaba kwinjira muri BRICS. Muri ibyo bihugu harimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twongere twibuke ku mirongo migari y'urugamba Kongo yiri kurwana, ikoresha ibihe bikoresho. Ku ndege ikoresha Sukhoi. Sukhoi ni indege zituruka he, zikorerwa he? Nizo mu Burusiya. Kuri drone ikoresha CH4, ni drone zikorwa n'Ubushinwa. Tayari Uburusiya n'Ubushinwa bari baranze kwigaragaza, ahubwo bagatanga igikoresho. Ubwo Amerika nayo ifite ukuntu itigaragazaga
ko ukeneye ku mabuye y'agaciro ya Kongo ariko yayashakaga. Noneho bose barigaragaje. Biragenda bite? Biragenda bite? Mwamaze kubyumva ko Uburusiya butanga Sukhoi kuri Kongo, Ubushinwa butanga za drone za CH4. Tayari icya kintu cyitwa iyo BRICS nakubwiye, Brazil, Russia, India, China na South Africa. Nimwibuke South Africa. Nimwibuke South Africa nayo no muyoboke fondateri wa BRICS. Yari iri hehe? Ntabwo ariyo ingabo zayo zaje zikitwa za SADC. Attention. Attention. Noneho Uburayi turabubona he rero? Kuko BRICS no gusenya OTAN. OTAN no Uburayi na Amerika. Mwibuke ko ubwo ku Burayi tugiye kubushaka icyicaro cya OTAN cyangwa se NATO, icyicaro cya European Union. Ibyo byicaro byombi kandi OTAN ni Amerika, European Union nayo bwayiterwa inkunga na Amerika nanone. Ibyo byicaro byombi biri mu Bubiligi. Ese Ububiligi muri kububona muri ibi bintu cyangwa ndi muri kububona? Maxime Prévost muri kumubona cyangwa ndi muri kumubona? Mwibuke ko ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi, ariko ni n'umuyobozi muri European Union. N'icyicaro kikaba kiri iwabo mu Bubiligi. Ubwo mwabyumvise? Amerika irimo irasinyisha u Rwanda na Kongo, iri no gupanga deal ya bwa Bubiligi mbabwiye buri mu icyicaro cya OTAN n'icya European Union. Nabwo buri kujya muri Kongo, Uganda no mu Burundi. Maxime Prévost agatakambira Museveni amubwira ati nakabaye ngera no mu Rwanda ariko baciye umubano natwe, ariko mu batwingingire ko twifuza ko twakomeza tugakorana. Murabyumva ko n'Uburayi buri hafi aho. Noneho Ubufaransa nabwo burahari. Ubufaransa buhari nkande noneho hano mu biyaga bigari. Ubufaransa hano mu biyaga bigari burakomeye cyane, burakomeye cyane. Mwibuke Macron niwe watumye Ubufaransa n'u Rwanda bongera kurebana akana ko mu jisho. Yaje mu Rwanda asura urwibutso rwa Jenoside, bakorana ikiganiro n'itangazamakuru, agaragaza uruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi, anemera guca bugufi n'igihugu cy'Ubufaransa gica bugufi. Dore kumwe aho ngaho aheruka muri Kongo. Murabizi muri Kongo niho yabwiriye ubuyobozi bwa Kongo buyobowe na Tshisekedi, arabwira ati ariko nta buyobozi mufite, iki gihugu cyanyu cyuzuye ruswa, nta mutekano. Ibyo ni Macron wabivuze abivugira muri Kongo. Ibyo byose murabizi, ibyo byose murabizi ni Macron wabivuze. Ubwo nizere ko n'Uburayi mutangiye kubwumvamo. Ubu nonaha Macron ari Doha, Macron ari muri Amerika, ari gukorana na Trump na Doha. Mwabyumvise? Ubwo nshaka kubabwira ko nashaka kugaruka ku kintu cya OTAN na BRICS, kandi Kongo ikaba yarasabye kwinjira muri BRICS. Nababwiye n'icyo BRICS igamije. Bivuze ngo ibi bintu muri kubona muri Kongo bihanganishije OTAN na BRICS, donc Uburayi na Amerika n'Ubushinwa n'Abarusiya n'abandi bafatanyije nabo na South Africa n'abandi. Noneho muri kugenda mubyumva neza uko ibintu bihagaze, muri kumva ukuntu ibintu biri kugenda byinjiranamo. Biragaragara ko buri ruhande ruraza gushakamo inyungu zarwo.
hano hashobora kuvamo n'intambara ikomeye reka. Ikigaragara nuko ubu ngubu karabaye, ntabwo ikigaragara nuko hari ukuntu ibihugu bisigaye bibangamirana, ariko ari nka kera ubundi Amerika yabaga yanze ati hano muvuye mugende, ariko ubwo ikigaragara nuko hari ukuntu nyine impande zose ziri kugenda zigira imbaraga. Ibi bintu turakomeza rero tubitege amaso, gusa nkuko nanabibabwiye, nimwumva ikintu cyitwa OTAN, mbere na mbere mwumvire ko boss wayo ari Amerika. Nimwumva BRICS, ba boss bayo ni Uburusiya n'Ubushinwa. Noneho duhite tuza tugaruke nanone ku ntambara iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, intambara iri economic. Nanabibutse Perezida Donald Trump arahirira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyi manda arimo ya kabiri. Arahira ni ijambo rye, yaravuze ngo yamaze kubona ko ngo amahanga asigaye agenda yikomanga mu gatuza akora imodoka ngo nziza zigezweho. Ati ubu ngubu Amerika tugiye gukora imodoka nziza zigezweho, umunyamerika wese hazaba ari ku isi azishimira, ngo kandi by'akarusho izo modoka tuzazikora ziri no ku giciro cyo hasi, zizaba zihendutse. Ni ijambo rya umunsi arahira, ni ijambo rya mbere yavuze. Ibi mpita mbihuza nuko Ubushinwa none ku isi nibwo bwa mbere buri gusohora imodoka nziza z'amashanyarazi zitangiza ibidukikije, zimeze neza ku isoko, zinakunzwe noneho ku giciro gito. Ubushinwa rero bwabigezeho bute? Ubushinwa bwabigezeho kubera amabuye y'agaciro bukura muri Kongo. None Amerika yatejemo ego nkuru za Donald Trump. Murabyumvamo neza noneho, biri no mu ntego nkuru za Donald Trump. Hano harahiye kuko Amerika byapfa byakira igomba kubona aya mabuye y'agaciro nayo igakora izo modoka, igomba kuyabona. Ese Amerika n'Ubushinwa intambara yabo y'ubukungu igiye gukomereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Twibukiranye ko Ubushinwa aribwo bufitanye amasezerano akomeye cyane yo gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo. Ayo masezerano aracyafite agaciro, ariko Tshisekedi arashaka kubirukana akanazana abanyamerika. Biragenda biti? Biragenda biti? Ese nkuko Tshisekedi abyizeza abaturage be ngo ibingibi ngo bizatuma haboneka amahoro arambye, ko mbona ahubwo ari ukuryana bihoraho bigiye kujyayo. Ese Uburusiya n'Ubushinwa ya BRICS nibona Tshisekedi ayitengushye, yo ntiza kugira uruhare no kuba yanamukuraho, ikaba yakongera bakaba bagira n'uruhare, ndavuga ubwo Burusiya n'Abashinwa bakaba bagira n'uruhare kongera bakigarurira Joseph Kabila Kabange, dore ko ari nawe bagiranye n'ayo masezerano, akaba ari nabyo biri gutera ubwoba Tshisekedi nonaha. Turi kumwe? Sibyo biri kumutera ubwoba nonaha? Akaba yahisemo kwiyambaza Amerika nk'umugabo ukomeye. Amerika niramuka itambamiwe muri ibi bintu, umugambanyi mukuru azaba ari Tshisekedi. Noneho birahita bigaragara ko atazaba kibashije gukorana na Amerika, ariko n'Uburusiya n'Ubushinwa batakimukeneye kuko nabo bagambaniye, baramwikuriraho rero. Uku kwa gatanu n'uku kwa gatandatu guhishe byinshi, bihishe byinshi, bihishe byinshi, kuko Amerika n'Ubushinwa n'Uburusiya n'abandi nibaza batarumvikana n'Uburayi bose, hazashya.
icyo rero icyo ngicyo nicyo navuga. Reka dutegereze kuri icyo ngicyo nacyo turebe uko bizagenda bigenda muri iyi minsi iri imbere. Nigarukire rero kuri SADC. Ingabo za SADC ziba zigize zitya, ziba zikoze inama. Zikoze inama ziti tugomba gutegura igitero, kandi igitero kigomba guhita kidusubiza umujyi wa Goma. Ibikoresho birahari, Tshisekedi aradushyigikiye, ni nacyo twaje gukora. Tutabikoze subwo twaba turi mu biki. Umugambi barawuzuza. SADC murabizi n'ingabo za South Africa, Tanzania na Malawi. Umugambi bamaze kuwuzuza, ingabo za Malawi ziti wapi kabisa, twebwe uwo mugambi ntabwo twawujyamo. Nibyo twabonye birahagije, ntabwo twebwe twakomeza ngo twongere tugende muri iyo mirwano. Ka mwanya Malawi bikuyemo, Tanzania na South Africa bati n'ubundi nitwe dukomeye, n'ubundi wowe urindebereze. Tanzania na South Africa bemeranya kugaba igitero, kikaba ari cya gitero cyo ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4. Ariko icyo batamenye, ntibigeze bamenya ko M23 ubutasi bwamaze kubereka ko icyo gitero kiri gutegurwa. Ebana byagiye kugera ku munota wa nyuma wa SADC wo kugaba igitero, M23 yamaze kubona amakuru ndetse yatangiye no kugira uko yitegura. Mwese mwarabyiboneye, habaye imirwano ikomeye, ariko cya gitero kiburizwamo. Noneho inyuma yacyo nibwo M23 yasohoye itangazo ivuga ko ingabo za SADC ndetse n'iza UN zagize uruhare, n'iza MONUSCO zagize uruhare muri cya gitero cyagabwe. Ariko SADC yarabihakanye, na MONUSCO irabihakana, na leta ya Kongo ndetse irabihakana, igarura ivuga ngo ni na M23 yagiteguye, ngo niyo yiteye. Ariko burya amakuru mutari muzi ko muri bya bitero n'igituma M23 yabishimangiye igafata n'umwanzuro kandi SADC yananiwe kwanga. Muzi ko muri bya bitero haguyemwe abasirikare barenga 20 ba SADC. Ejo bundi byo ku itariki 11 z'uku kwezi kwa 4 byandi bagabye Goma, byaguyemwe abasirikare barenga 20 ba SADC, abandi benshi barakomereka. Munyumvire, kubera yuko amakuru M23 yari yavuze ko SADC yabigizemo uruhare, yari bifitiye ibimenyetso, yahise ko ibwira SADC ko igomba gutaha, ndetse ko nibyo gusana ikibuga cy'indege ngo batagereze kuzagenda n'indege bivuyemo. Niko gutangira gutaha, mwabonye ibikoresho byaratashye, ndetse SADC yavuga ko ngo ifite abasirikare hagati y'ibihumbi 4 na 5,800 gutyo. Burya inyuma ya mibare bababwiraga hari abandi 2,000 batababwiraga. Bo bamaze no gutaha. South Africa officially yamaze gutangaza ko banagezeyo. Nyine murabizi mu gisirikare abasirikare ntibababara, n'imibare uzajya wumva bakubwiye abasirikare uzajya umenya ko atariyo. Ntabwo bari yo nyine abari mu ikinyoma, ibyo byo byemera uryo. Rero igihari nuko bakomeje kugira ibibazo byinshi, kandi bagakwiye kureba n'uburyo n'abari abasirikare bake basigaye bakwiye kuhava bakigendera. Ariko ukuri guhari, bari gutaha nijoro. Rwose bari, icyo dusigaje kumva no kumva ngo bashizeyo. Bari gutaha nijoro. Bari gutaha nijoro. Kandi bari gutaha bambaye civilian. Ubushize sinababwiye ngo buriya nuzabona umusirikare yitandukanyije n'igikoresho cye, aba yemeye kwitwa umusivile. Niko bimeze. Bari gutaha nk'abasivili. Kuriya rero gutaha nk'abasivili, ebana nagahinda ku ngabo za SADC.
n'agahinda ariko da nta mugayo wagira gutsindwa mukicwamo. Ejo bundi muzi ko bari basubiranyemo, muzi cyari cyatumye basubiranamo. Ingabo za Malawi zanze kujya kurwana muri cya gitero cyo ku itariki 11 z'ukwa 4 zahaye M23 n'andi makuru. Amakuru zatanze na ahantu ingabo za SADC zari zaratabye ibindi bikoresha ibibunda biremereye, n'ahantu bari baratabye amabuye y'agaciro, ingabo za Malawi ziratanga ziraherekana. Nuko bakomeje kubaho rero batumvikana, none birangiye batashye. Yemwe baba gasirikare ba SADC bari gutaha nijoro, muzumva ko nta numwe usigaye Goma. Ahubwo niba abanyamakuru barajya barara mu muhanda n'amakamera, ariko bari uburyo bari kwitahira gisivile biragoye. Abari bategereje rero reka dutegereze turebe, ariko byapfa byakira ntihazabura bamwe bazagenda nk'igikundi, byenda bazaba ari nk'abanyuma bagendera hamwe nk'igikundi, ariko ntihazabura bagendera hamwe, izo modoka zikaba zafatwa. Ariko ndagira mbabwire ko bari gutaha bagiye no gushirayo rwose. Bikiraho ariko abagore 50 Igoma basaze basizoye bati izi ngabo za SADC n'abagabo bacu baratubyare, dore abana turabafite, baduteye inda dore ngizi turazitwite, abandi nibo batwishyuriraga amazu, abandi nibo baduhaga rasiyo, abo basirikare murabaciro turabaho dute? Kabaye. Ubwo ibyo nabyo ni ikibazo nyine cyo kwigwaho, hakarebwa icyo gukora nuko byagenda. Ariko icyo nababwira ni ibintu bitoroshye namba umuntu atamenye uko bizarangira. Ariko ikiriho ingabo za SADC sheze iwabo, igisigaye gikomeye cyane birareba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko igomba kureba uburyo irangizanya na FDLR, ariko igomba kwihangana kuko na Wazalendo bayibereye igihato kandi aribo babahaye imbunda, batangiye kubirasira. Nimba rero Wazalendo na FARDC bari kwicana barasana, ni ikibazo gikomeye. Muri Uvira naho rero, Uvira nayo dukomeze dutegereze amakuru ari buze gukomeza kugenda atangazwa mu masaha ari imbere, ariko mwumve ko hari kubera y'akantu. M23 iri hafi aho ngaho, gusa iri kwirebera sinema nayo, iri kwirebera ukuntu FARDC na Wazalendo n'abarundi bonyine ubwabo bari kubomorana. Ubwo nayo irakomeza irebe uko biza kurangira. Nshuti rero bakunzi ba Urugendo Online TV, reka mbashimire cyane mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi cya none. Reka tugisoreje ahangaha, ibiganiro byacu nakagaruka mu masaha imbere tubagenda tubahereza n'ibindi. Reka nkomeze mbashimira, mukore share ku biganiro byacu, muduhereze ibitekerezo na like, turabakunda cyane. Ngewe nari Robert Sympathique Iyandemye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane, ndabakunda, asante sana.